Maya nĩ matũũra matiganĩte kaunti-inĩ ya Marsabit, kũrĩa aikari merekeire gũthama mĩciĩ-inĩ yao iria thũkangĩtio nĩ mwaraho wa maĩ ũrĩa umanĩte na mbura nene ĩrĩa ĩraura guothe bũrũri-inĩ. Gavana wa Marsabit arauga barabara imwe nĩ cituangĩtwo na cikahingwo nĩ maĩ, andũ erĩ magakua na mĩciĩ ĩmwe ĩkarigicĩrio nĩ maĩ, ũndũ ũrĩa ũritũhĩtie mĩthiĩre. Sehemu kadhaa imeathirika. Barabara ya kwenda Kargi imekatika. Kutoka Loglogo kuelekea kule Kor imekatika. Vile vile kutoka Laisamis kuelekea kule imekatika. Pande hii ingine sehemu yote hapo Chalbi kutoka Turbi kuelekea Furole kule, kutoka Labaikona hadi Kalacha, kila mahali. Lakini tutajikinga kwa ajili kwa laga. Unajua watu sangine anaishi ndani ya laga, maji yanatiririka, anachukua mali, hata hiyo ni mbaya. Watu kama sasa kutoka sasa atoka kwa laga. Kwa ajili sasa wanasemekana laga analeta madhara kubwa sana. They are not getting food, normal transportation is not there. Of course, livestock are also getting exhausted because of excessive rain. Some flood has really carried off some livestock, and homestead have been destroyed. There are huge reports, but in terms of figures, we are yet to get these numbers. Riu gavana wa Marsabit akaire thirikari nene o ũndũ ũmwe na andũ a wendi mwega gũkinyĩria aikari aya ũteithio igũrũ rĩa ũrĩa kaunti ĩno ĩkoretwo ĩkĩheana. County Assembly of Marsabit pia inajiandaa kujadiliana juu ya ile msaada tunaweza kusaidia watu wetu kuangalia through supplementary budget kiasi gani tunaweza kushughulikia maneno ya barabara na chakula. Hizo tunasema inahitaji rasilimali. Serikali mbura nene ĩrĩa ĩraura kũndũ gũtiganĩte ĩrehete hathara na gũtuĩka ũgwati kũrĩa Akenya marorio gwĩthema kũrĩa kũrĩ na iguũ na mũiyũro wa maĩ. Ngĩribotera Inooro TV, Getwa Karo, Kinyugo, Mwaũra.